بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kamasan na mulia, mga palangguan haaramasin Allah subhanahu wa ta'ala, yari kita ni unay sabdi hilan sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu serta biusan papangumulan hamin na kapagbaing harap pakita niyo harum ini sin amin mani tiyo masabot na to deng hakabtangan sin Allah subhanahu wa ta'ala mulia iban sin mani tiyo hadith sin Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pagpatumtum pa umat muslimin labi-labi ingin huwabaran iban sin hisyunin mga kakasi iban sin kampung karabat sin kami iban sin palangguan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga mas tayo manghudna muhara masin Allah subhanahu wa ta'ala bunal tuud in manusia pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala habukun maksud bang magbuang saraw hababaw sin gumi bat malainkan pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in manusia karena magtagipon kanya. In mga waktu ini bunal niya mga palanggon haram sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin nahinang biakari kaya pagmasusah sin kita ni umat muslimin labi-labi halom sin lupa sambuangga in amuin bang aundeng ha mga kaguruhan ulama sin kita niyo amuin hipusun na naisab sin Allah subhanahu wa ta'ala inyat tureng ha mga lando pagmasusahan sin kita niyo karena timiyo tiyo naisab in magpatumtum karena timiyo tiyo naisab longta in amuin magpasampay sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga umat muslimin karena hikarayaw kanila in amin hipasampay daing hakabtangan kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala min sin Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hawaktu in anak niya nawapat kiawa sin Allah subhanahu wa ta'ala nagbalik puas kiabus kani halom sin pilay adlaw pabulanan ingan sin anak sin Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim hawak tumayan bihan kailu amin doon na hikubul na anak sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hibutang niya ampay sabsayng pupuun kawaon magbalik ang pagiulgol si siyom sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in anak niya usog hi Ibrahim ngan long singkeman riwayat aun pa anak sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ngan ni hi Qasim sab in pagdanglay ha Rasul sallallahu alaihi wasallam ngan ni Abul Qasim in nasabut hadith hambuk anak niya hati niya usog nawapat ingan ni Ibrahim hibutang ampari hibutang sabkarna in Nabi sallallahu alaihi wasallam mabayatud kailu amin mag-anak usog sabaydun anak niya usog naglasag in si mangput naglasag nagpaka wak paghula amure mga kabaihan katan ampan niya biutang biyan haliang sin pakuburan ampan Nabi sallallahu alaihi wasallam nagtu inluh ahmatani
wala da kiyasan dalan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam misan pay sab siya Nabi in Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia bukan malaikat. Biutang man sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in anak niya bihan palomliang timuin luha sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na kaiyan siya long niya bunal tudin mata magluha. Wa inna lil aini la tadma' wa inna lil qalbi la yahzan. Bunal tudlong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in mata magluha karya salinya yan. Iban bunal tudlong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pangatayan magkasusah karya salian. Ampalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in paglayo sin ikaw iban sin ako ya Ibrahim amin anak niya landu tudlong niya biya makasusah riha pangatayan sin ako. Anak kanunungan pia pangarap sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in aun panubu niya usog sa hati kumare di hikarayaw in program sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya hangkanin Nabi sallallahu alaihi wasallam nasusah hal yato. Hari pa kita makasud paparakala amin hati niya hikabtang sin kita niyo habiyaw ding mga kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala wa sin Nabi niya in pangatayan sin kita niyo asal pangatayan tartantu amuin karya sali magkasusah misan pay sab malawa na hisyureng ha asu kampung sin kita niyo sa labi makasusabang malawa in ulama sin kita niyo. Haadlaw sin kain ayaon adlaw isnin sin amin bulan ini lisag dua kaina hambuk deng hakaguruhan sin kita niyo mino ina parahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin guru na to nag-ulin sin madrasa talun-talun pagyan nila jamiat amin Quran wal hadith yaun biya na sinambuk maas sinkat kita niyo guru na to paisab halom likusan sin ulama council ipaton mahdi baginda bangman kaya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban piasud parahmat niya iban paluakun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pakuburan niya biya sin luwag sin pangatub niya iban bangman pasan namun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin pakuburan niya sarta lapas undang hakatan unu fitnah sin unu fitnah halam sin tubur insyaallah subhanahu wa ta'ala sambil padlaw qiyam. Bunal tuud in pangatayan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahzan wa inna lil qalbi la yahzan. Bunal tuud in pangatayan asal magkasusah in kita niyo amo indeng ha mga pagmasusahan na tubang habiya ini mainot-inutin kaulamaan sin kita ni andu kailo. Hikabinin ummat halung bahalu. Hikabinin ummat wairun panghati paamin papag-agama. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dumatung den zaman. Dumatung dalong ngin zaman ha ummat ko ini. Amo in tinggalan nila na in pagpangasubu ha mga ulama nagdarasin pamaham marayo iban sin pag-agama ring ha Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnat niya. Adi na sila mga subo sambil mumusun na sin Allah subhanahu wa ta'ala ring ha alamat sin qiyamatin mga kaulamaan sin kita ni ubusun sin Allah subhanahu wa ta'ala bukang bukpatayong sambil long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dumagan na long niya in mga mahadjana muslimin madto pahambuk tau maggulal siya pabaran niya maingat amin long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam Ruwaybidah. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in tauyan Ruwaybidah. Tau maggulal maingat pabaran niya sakali hati wairun panghati uno bang uno. Long sin mga sahabat ya Rasulullah unim pagyanun Ruwaybidah amin tauyan. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun tafih. Tau long niya asal biya kaagi rupang atawa kan dupang hapag-agama. Sakali pangasubuhan na lang sin mahadja na hal sin pag-agama magdihil na pittuah sin hal biya ini bihaon mahulog nin halain halal pa haramin haram pa halal magbaya-baya siya sin ginhawa baran ni hawa nafsu niya long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam laung paimbaran niya sambil manglaungi pa siya lang yung mahadja na in kita no imbunal niya mapalanggun ha kami Islam in pangatayan na to ini amin bang siya lumamma magadday sabin pamaranan lumamma
in pangatayan na to ini bang siya kumuyag magadday sabing pamaranan kumuyag longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunnal tudlong yarun halong sin jasad sin hambuk manusia aun long ya be kari duhu na kukumpul pula unud biya siya na uduhu na kukumpul pula sa kalinsiyon unud long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam induhu na kukumpul yan pula atau biya ragbus kari unud pula siya idha salahat apabila yan long ya rimayaw dimayaw ray sabing katibusan sin ginha waranni fa idha fasadat apabila yang longnya nagkangi longnya maradday sa magkangi in katibukan simbarannya long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wahyal qalb amuna longin pagyanong pangatayan yan mimikit halam sin daghal sin kita ni lain karya sari sin pangatayan ini maluhay siya pagfitnahon maluhay siya hati na maabi-abi maluhay siya marara daing dun nakapahinang mangibin sin hinang marayo ampain pangatayan ini mahallun niyat in pangatayan ini tempat doon in niat bukun harila. Ampain pangatayan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in siyayan haut sin daw gulamay sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqallibu kayfa yasha papagtung kakalihun sin Allah subhanahu wa ta'ala bihan in limania makajari na papagbaliskat baliskwatun in pangatayan si manusia magkapinda-pinda niat magkapinda-pinda pikiran hangkanin Nabi sallallahu alaihi wasallam magpangayo katutug pa Allah subhanahu wa ta'ala sin pangatayan niya. Pangatayan amuin maluhay siya tapuan sakit long sin Allah subhanahu wa ta'ala fi qulubihim marad fazadahumullahu marada long sin Allah subhanahu wa ta'ala halong sin pangatayan sin mga sila indasiyo amin mga tao munafik in halong sin pangatayan sin mga sila yat tulong abiyan aun sakit na habihad tu na aun sakit igil papag-aga mahanabi sallallahu alaihi wasallam fazadahumullahu marada maampana tuud riyanapan sin Allah subhanahu wa ta'ala sakit halam sin pangatayan nila mahi pasal di na sila manay may unin payasampay sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pa mga tauyaw di day sab sila manay may paunin payasampay sin mga ulama sin kita ni baitaan mo sin kasabunalan sin pag-agama limigwat. Baitaan mo sin kasabunalan sin aqida limigwat. Baitaan mo sin inaqida sin Nabi bihayaun inaqida sin mga sahabat bihaini along niya labi lang niya afdal hikwan. Limigwat. Nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ruun long niya halong sin pangatayin nilang sakit. Naampa na riyuhunan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pangatayan nila ini sin sakit. Nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala fi qulubihim maradun amirtabu. Uno kalong sin Allah subhanahu wa ta'ala halong sin pangatayan nila yung aun sakit atau nagduwar wa sila haral Nabi sallallahu alaihi wasallam sin diarani agam. Am yakhafun ay yahifa Allahu alaihim wa rasuluh. Atau walong sinna Allah subhanahu wa ta'ala atau nagduror wa sila mahanggaw sila amin kabausan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala man sin nabi niya unin halom sin pangatayan nila bima'na mga palanggon hagama sin Allah subhanahu wa ta'ala bang apabila yung pangatayan sin kita nuini di mayaw siya haamin limayo siya rin ha mga subahat sin pag-agama limayo siya rin haamin uno-uno naman in makasassat hapag-agama. Bot malengkan lima sa in pangatayan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinlasa mattan iban pagmabuka mattan pa Allah subhanahu wa ta'ala iban kahanong sinamin pangatayan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala rin ha uno-uno na in amin hati niya kabung siyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin ulama dumayaw sambil longnya kijut kuhibal sinigin hawaran niya. Kabaakan mo hamuk manusia. Bangyan apabila limam may pangatayan niya hatungod nagmasusah kakitaan win kasusahan doon hati bayuan niya.
dumagbo sin kasusahan dun hatibayhuan sinamuk manu si ayon sabab mayta simusain pangatawan in pangatayan ni. Kakitaan muray sablong sinba sanggalis in facial expression. Bangin pangatayan niyan makuyag kakitaan muray sabin kuyag din dun hatibayhuan niya. Insawasin ay muka in uyum katawa iban sin amin hay hiway bihan sin amin siya. Umalup pa pagkahimano siya. Bihanin diarasin pangatayan. Apabila in pangatayan sin kita niyo ini lima sa pa Allah subhanahu wa ta'ala pasawahun sin Allah subhanahu wa ta'ala intibayhuan sin kita niyo. Iman pahayangun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangatayan sin kita ni marayon pagdapas mo. Bukunin maksud imanu siabang malasan apa Allah subhanahu wa ta'ala igun tangsuun na sin Allah ta'ala namin hati niya kasusahan di na siya paratungan atau akan pertandasan di na siya tandasun. La. In Allah subhanahu wa ta'ala siyabut niya katutan yang Quran niya maha mulia. Lawnya Bismillahirrahmanirrahim ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Au kalong sin Allah subhanahu wa ta'ala nag-angan-angan kalong yung mga manusia. Amin tinggalan na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sin unu-unu hatat kala imian sila pa Allah ta'ala in sila namarat saya na. Hati niya tinggalan na kakaw sin Allah ta'ala halom sin dunyan hatat kala na hinang nakaw muslim namarat saya na ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nakaw tandasun sin Allah subhanahu wa ta'ala. La. In kabuhi sin kita ni habawo sin gumi tandasu partandasan kata. Tandasun kau sin Allah ta'ala sin pangarta mataud. Tandasun da kau sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kasigpitan sigpit sambiloy makaun. Tandasun da sin Allah subhanahu wa ta'ala dengkatu tanyo sin paglasah malawa iba sin paglasah isab nakasobra. Tandasun da kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala sin hisyu inamuin. Dengha mga kakasi malawa dengkatu tanyo malawa deng haraikmu sambil makapagbutas na kamubutas kamatay iban tandasun da kay sabsin Allah subhanahu wa ta'ala sinirilnya kay murid jiki anak bang unuhun musia yaun amanat sin Allah ta'ala kay in kabuhi habawo sin gumi long sin ulama kulluha ibtila in kabuhi sin kita ni hadunya ini in katan sin kabuhi natu ini reng nama nakabugsak sambil pa amin mabugto dakuman in napas sin kita ni in katan ini pertandasan. Hawaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam doon na kailubihan nagpupungat-pungat na sin amin sakit pangsan karna mabugto nin napas sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hipaglubum sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihan in lima niya pagayong takatubi. Ampani hipagpamakmus bihaning basa sin lima niya pabayho niya. Ampasi emin la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah. Bunnal tudlangin kamatay landu mahapdus. Uwaset tumpani sabniya tamunan imbayho niya biyan sinamin ini aun bang mga katu ini sahal leon atau uno na imbiya mga hipagpahit-pahit si Nabi sallallahu alaihi wasallam sinulas niya bayho niya pagtahun niya biha. Uwaset tumalawa si hasayo sin pangsan makabati ni sabsiya hangka sasatan panay sabsi maman niya la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Ang panay sa ilugom nin lima niya pagayong ang panay sab niya biyan hipagpamahit pa bayho niya karena hapdus ampa inut pa isab sin malakul maut inut pa isab sin malakul maut in pagtangso sin nyawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bukun ng bigla tiyangso karena Nabi pagmulyakan niya. Habiyat tuman kita sin anak Fatima in ayan niya long sin Malayu in abi niya long sin bahasa Arab in ama long sin bahasa Tausug kita niya man parasan sin ama habiyat to naglilimpa-limpa sin amin bihaun sakit misanin kulap sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mabugatin matahi kulap karena pangsan nakaulakin in anak sin susah ama habiyaun kita naken wah karba aba long sin anak lang yaumi sablang ya bihainin kasusahan di magpaklanyakan amaku lingi sin ama in anak bihan inut
ampa yuyumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laung niya anak niya kan Fatima lang ya Fatima. La karba li abika ba'da al-yawm. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam anak laung niya ya Fatima. Ayaw na kau masusah sebab wairun na laung niya kasusahan ni amakmu pos ning adlaw ni bang mabukto ning napas niya. Ay na kau lang niya masusah. Amo na inin las. Amo na inin kahinapusan. Bimana yung pertandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap manusia dan pahkabugsak sambil na sadya pamabugto inna pasin manusia. Labi-labi na bang dito na kahinapusan. In Allah subhanahu wa ta'ala pakam dusunnin pangatayan iban sin dila sin hambuk mu'min pa Allah subhanahu wa ta'ala hawak turunin fitna sin naja sakratul maut. Pakam dusunnin dila pakabtangun la ilaha illallah pakam dusunni sa patutukunin pangatayan pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala misan pa malakul maut doon na biyan nag-aalop yung sinikaw. Patutugun pakam dusun sin Allah ta'ala mu'min di malawa la ilaha illallah sambil na sadya mabugto indila niya iban sin napas niya kalimat la ilaha illallah. Inkatan ini pertandasan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Laung sin Allah ta'ala au kalong ni. Nag-angan-angan kalongin mga manusia. Amin na naggulal mu'min atau nagsasabot sin la ilaha illallah in tinggalan namu na sila tandasun pertandasan. Tandasun sin Allah subhanahu wa ta'ala kita niyo kata. In pangatayan na to ini. Tatandasun sin Allah subhanahu wa ta'ala sin unu fitnah. Fitnah pag-agama, fitnah syubhat ha-agama, fitnah raisab, manasin fitnah pertandasan, fitnah raisab paglasa, fitnah raisab malawa inlasa, fitnah raisab hakatan, fitnah pertandasan. In maka sabar kaniyah, lausin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru inda sadmatil ula. Bunnal tulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in pagsabar doon hapanag nan dagpak sin musibah karena in magmasu sa pangatayan. Dagpakan sin musibah in magmasu sa pangatayan. Dagpakan sin unu kakuyakan in kumuyag pangatayan munin makananam. In ini kata unu pertandasan. Labi-labi bang tandasun sin Allah subhanahu wa ta'ala in hambuk dan katu tanyo sin fitnah pag-agama imigil siapa tayo mahudnya. Ini parakala pangatayan, parakala pangadatan, parakala pag-agama hariin biad dinin pagtayma sin pangatayan sin kita niyo haunu-unuin pertandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala dumagpagpagin hawabaran subay tutug in pangatayan na to. Iban sin kamdu sin pangatayan na turun ha kalimat la ilaha illallah iban sin bitikan sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha parakala unu labi-labi pag-akam. Bang apabila in pangatayan ini long sin ulama nagkangi siya amin halong sin tagal sin kita ini bang apabila siya nagkangi long sin ulama magadday sablong niya magkangi ingin hawabaran sin manusia. Hawiyad din parakala. Biyadinin mga manusia bukun sila Muslim. Asalin pangatayan nagkakangi. Sin marayaw ray sabin ginhawabaran niban sin panggaway-kaway long sin bahasa. Long sin ulama sambil baran nga nagkangi da. Mayta sabab wayru unduga ing halong sin pikilan niban haut sin dua kilay na wat malengkan kasigpitan misan pasyarayan. Wairun dua yang kita sin dua matanya yaun siuliukis sin Allah ta'ala haut sin dua kilainya pakain ni hepalengin pangatun niya wang bukun kasigpitan iban wairun satisfaction wairun amuin pagkakontento contentment lang simbas sin kahalan niya masigpit na sadya bang hakahalan way makaun misan parayahan Mayta, sa bukun sa kontento sin pagkaon ni soy amuyat to. Bukun sa kontento sin tutukan ni soy bihaon. Bukun kontento sin bay niya biha ini sibe sab soy malaggo. Bukun kontento sin bay ni soy tut aun in kaban niya maaga din karela.
In Allah subhanahu wa ta'ala tandasun ko para kalayan subay mo sabaran. Arakala malawain pangarta rin kayo mo, magbutas ka mo. Arakala magbutas ka mo, kamatay ibang sinisuin kanunungan mo. Arakala maglakawaon sin Allah ta'ala amanat dihil niya kayo mo din yung mga panubo. Arakala maas mo, arakala hisyo, in parakala yan partandasan sin Allah ta'ala pangatan si manusia. Laong sin ulama, in pangatayan laong yan nabahari siya nagtu parakala. Panagnan niya pangatayan sawasa malisin iban wayrun sakit-sakit niya. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala yawma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlong qiyamah hadlong qiyamah ri na lang niya magmumpa at hambuk manusia. In pangarta niya mataud. Iman sin panubo niya mataud karena tumabang kaniya. Wat-wat siya nagpataud sin panubo. In bang sa Arab na kauna mahalga kanila in panubo nila. Haway pa in Islam mahalga kanila in panubo nila. Labi-labi mahalga kanila in bang sa kausugan nila. In kabaihan nila sinwayrun panimatong in agama Islam aun na rin nga kabiasan kanila yung babae aun anak nila babae kabiasan mayta sa mabuhiran na lang hikatabang dumatungin pagbuno bang siya ang simbasa ini maranaw rido amin bungso buno bang siya tawakan buno hati niya pamilya rido long simbasa wayrun katabang lang yasin babae in hitabang niya hamas niya bang dumatungin pagbuno viet tumabihag ini katabang nila nga tangis da bang bukan di dalam lunya rumah pudang di dalam rumah utira katan buat malengkan silawak tangis iban lang yang makabi asaib dakula hakama asan nila may tak mabihag doon naka tabi ada kuman yang subhanallah doon naka hati niya lala sulong sinsiya malata kun huyurun dahon ata askura atau akan usiban atau wakatan patayun akan nawi halak na simbabay bukan halak na zaman nga timbabay dai para nasa jarima tungin agama Islam dahil para nasa jarima tungin agama Islam amin nag-save, naglapas hangan sin pagkababay, sin babay papanjari sin Allah Ta'ala hialgaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kababayan sin ketun karna in silan pagtanuman iban paghinangan pagtanuman sin binhi iban magtatarbiya sin mga kausugan sin kita ni mujahidin magtatarbiya sin kausugan sin kita ni mahinang ulama magtatarbiya sin kanakan sin kita ni mahinang tao marayo habaw sin gumi bihanin ina sin Imam Syafi'i bihanin ina sin kamauan sin mga ulama ina in nagtarbiya ka na kanila karna bihani sabin pagtarbiya sin Allah tan hakainaan bang bukon sab sin agama Islam di matungay halaka sin kabayan sumbay undah alupan sin kausugan pagpanayaman doon na tabiya dakuman yang subhanallah hinangunin hinang mangi pagliki-liki ang satong paibuhit wirong biya kaununo in kaibanan anak nila babae amin hipagkumul na jabuhi-buhian karena aib kanila iban waswasin syaitan taga anak ko babae ini aib dumatungin pagbuno biya ini way mahinang mut malengkan kabiasan kay mo bang mabihag atau akan patayon haalupan mo usibaan katanya to biya syaitan dimatungin agama Islam walillahi alhamdu wal minnah yalgaan ing kababayan sin kataniu bukon hat yalgaan di na hipahinang indi main bukon mapatut sambil pia pagtamong sin panamong marayo pia pagtirong sin pagtirong marayo karena in kababayan sin katanubian hal impang halga imasin halga sin babae na to agama Islam alhamdulillah long sin Allah subhanahu wa ta'ala yawma la yanfa'u malun wala banun hadlong kiamat di na lang niya magmumpaat in pangarta sin manusia sa taud-taud ha dunya ini kanian in dunya kanian in hambuk hula siya in mayul siya na ken president siya na ken in hubnul siya na ken kanian na ken in mga lupa ununon in aun halong sin lupa pangarta hadlong kiamat di na makamumpaat kani in pangarta niya katan bot malengkan bang niya piatudyo pahinang marayaw harakan sin Allah Ta'ala ghimwa in zakat sin arta niya ghimwa in sadaqah sin arta niya na hinakapag hinang si ibarat ha arta niya amit magmumpaat kani ang pabanglaw niya matod pangarta ni hadlong kiamat marana hipagbayad niya surga atau hipamin niya sin katanuno la yawma la yanfa'u malun wala banun hadlong kiamat di na magmumpaat
Di na magmumpaatin pangarta sin manusia, iban di na isa magmumpaatin tao sin panubo ni hadlong kiamat buat malengkan bangin mga panubo niyon nahinang ulama. Men bat malengkan bang nahinangin panubo niyang tao marayaw, bat malengkan bang nahinangin panubo niyang tao magsusujud pa Allah subhanahu wa ta'ala. In panubo niya amin karena dumuwa akan ama, dumuwa akan ina, dumuwa akan apu, dumuwa hakamasan ya Rabbi gfirli warhamni wahdini sambil makaruas ya Rabbi gfirli warhamni wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Makaruas ya Allah ampunin perdosan kiban kaulung aku iban kaulungin dua mas kiban ampunin perdosan nila biasin kaulung nila waktuin aku siwi-siwi. Amureni mga panubo, amureni mga panganak magmumpaat hakamasan nila. Ampa bang di magmumpaat. In Allah subhanahu wa ta'ala hipiyahalli niyakatu utanin parakala hapag patawd simpangarta hari gumay zakat sadak kari ko makahinang ibadat. Hapag patawd simpanubo hari sab makatabang kay muadlaw qiyamah. Makatabang kay muriha dunya. Karena bang mahinang general, bang mahinang engineer, bang mahinang mastal, bang mahinang mag-office, bang mahinang uno-uno na aun income niya. Hikatabang ni hipagpamikay mo sinapang, hipagpamikay mo sasakatan, hipamikay mo bay, pamikay mo hastana, inyang parakala dunya naam. Parakala dunya way mahinang sinanak, so tumabang hamaas niya. In karya sali magtabang hamaas, mapuasin pangarta, tabangun min maas mo sinhinang mo marayaw karna, in hinang mo marayaw kumakkal sambil siya halong sin lupa, sambil siya paadlong kiamat, amuretin makasyafaat hamaas mo. Amurenin mga anak makasyafaat hamaas niya. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di dalong niya magmumpa tadlong kiamat, in mga pangarta sin manusia, sin mga panubo niya, in makamumpaat dakaniya. In makamumpaat dakaniya, hisyusyulong niya rin kanun nagdarasin pangatay ni sawasa. Hialup niya atau umalup siya pa Allah subhanahu wa ta'ala adlong kiamat. Pangatayan sawasa uling pagyano, pangatayan sawasa. Malanu masawa dahil hapag syirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Malanu dahil hauno-uno iggil hapag agama pa Allah subhanahu wa ta'ala. Malanu dahil hauno-uno chismis iman sin iggil hapag kahimu pangaddatan, hapag kahiamuin iggil mo syareng hayaun jila kaalong sin bahasa. Di ikaw maka tiku-tikuin pang daig bay sin ikaw. Buat malingkan maramu magkalo. Di ikaw siya makasampig. Hianod pakaiban ng kauman buat malingkan makawakalo. Di ikaw siya makakadto pakalaulas siya buat malingkan makawak na isa parsagaan. Pangatayin uning bihan. Pangatayin uning bihan. Di na makarug no bisara di makatay masin uno no bisara misan lamog mangi din tayma niya. Kaon niya pamangi mahinang na isa parsagaan mahinang kalo. Arakaring kalo mahinang kapag-asagduho. Allah subhanahu wa ta'ala qala illa man atallah biqalbin salim. In magmumpaat dahambok manusia hadlong kiamat, hisyurin manusia nagdarasin pangatayan malanu sawasa pa Allah subhanahu wa ta'ala umalu. Malanu rin nga syirik. Malayo din nga iggil. Malayo din nga jingkiwan kajilakaan papagkay. Malayo din nga kamunafikan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Malanu pa Allah subhanahu wa ta'ala in pangatayan niya ibandaran nagjijikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Malayo dengha, malayo iban malanu dengha hiqid pagyan jangki. Malanu in pangatayan dengha subahat sin pag-akam. Tuan uno yung pagyan mo subahat ta pag-akam. Amoy nagdurua-rua ko sin halyon makajari atawari. May tahimin ang hindakuan. Ulong isabikuan nyon makajari. Usin nyaw ni sabdi. Ay, may tao mo tarin nimbunal. Malano yung pangatayan din hapagduarwa haparakal asin pag-agama. Maig din pagduarwa sinambok manus. Alam sin pangatayan niya, bang siya humati sinambok parakala, wala niya kapahaman. Lumano yung pangatayan niya. Di mo kapahaman inhal sin pagpuasa pangasumukaw. Di mo kapahaman bilin pagzakat sinarta mo pangasumukaw. Di mo kapahaman inhal sin pag-inom pagtuhan, uning pagyanon na aqida, uning pagyanon Allah, uning pagyanon hati niya ini aqsamut tauhid amin palbahagin sin tauhid atas tu parakala in pagyanon lang niya ini pagyanon lang niya tauhid uluhiyah rububiyah wa asma' wa sifat ini bedin ka akhi pangasubuko hasupaya lumano in pangatayin mo ring hapagduar wa subahat sin pag-agama sin ikaw mahinang yan danan
di kau makabatuk pamag-ibadat magtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala tatkala on pagduwaro walang sin pangatayan. Amoy ning pagyanon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Panagnan palbahagian sin palbahagian sin pangatayan amin pangatayan malanu masawa-sawasa. Biya long niya kakana putiin lanu sin pangatayan sin ikaw amurin ni magmumpaat umalup kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Malanu sharing ha syirik, malanu ding hakatan amin pagyanon malanu karena inlanu niya aun hipaglalanu sin pangatayan. Inlanu sin pangatayan mo karena kialanuan siya sin Quran lima sin hadith. Inlanu sin pangatayan mo karena miyagad kau haunin bitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin kaptangan sin Allah Ta'ala. Unin advice ka to sin Allah Ta'ala palayon-layon ima sin nyaon pahinang-hinang. Amun nin pangatayan malanu pa Allah Ta'ala lagi nagmabuga kaniya. Iban sin lima layu deng haunu-unu impiang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikaruan ya palbahagian sin pangatayan long sin ulama al-qalbul mayyit alladhi la hayata bihi. Amin pangatayan niya matay wayrun natud kabuhi niya. Uwina. Pangatayan niya matay sa kalibuhi intaw huun. Amunin pangatayan sinhambuk manusia niya kaingatan in Tuhan niya bandi niya kaingatan sujurun pagtagipunan. Biha ini in kantang sinhambuk tau kafir. Pangatayan. Pangatayan kafir. Wairun zikir. Way panuntum pa Tuhan nagpapanjari kaniya. Patay ha pangatud sin Allah subhanahu wa ta'ala. Patay ha pangatud sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam lan yamathalul mu'min wal kafir kamathalil hayy wal mayyit. In hantang longnya sin mu'min amin nagdzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalul mu'min alladhi yadhkuru Allah walladhi la yadhkuru Allah. Amin mu'min nagdzikir pa Allah ta'ala iban sin ta'u di magzikir pa Allah Ta'ala, di magtumtum pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bialong niya sin hantang sin manusia, patay sin manusia buhi. In pangatayan nisab, wairun zikir, di makatumtum Tuhan ya Rabbul Alamin, iban sin pangatayan nakatutumtum nagzikir pa Allah Ta'ala, sin pagbabuan niya, aminin pangatayan patay, in di magtumtum pa Tuhan niya, iban sin pangatayan buhi, amin nagzikir pa Tuhan ya Rabbul Alamin. Habiya ini hantang sin pangatayan sin hambuk manusia. Amin wairun zikir, way pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin nagpapanjari kay mo yakaw pangatayan. Amin nagpapanjari kay mo yakaw ruh. Amin nagpapanjari kay mo yakaw manusia. In patumtumun kau sin Allah ta'ala, sin pagpiagdanjian sin kam. Iban patumtumun kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala papagzikirun kane sa taud-taud. Karena in pagzikir sa taud-taud inyan hika lapas sin kita ng apinar ka jahannam iba sin unu-unu na kamumulahan iban ini peruntungan sa lagu-lagu hialup sin kita ni pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin kaunan sin mga manusia. Amin di na magtumtum in pangatayan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya pangatayan sin mga tau kafir tiyatagamahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga tauyan hirasuk da sin Allah subhanahu wa ta'ala palam sinapinar ka jahannam karena timuga sin pangatayan karena nalawa in pagtumtum pa Allah karena di na magsyukur hanemat sin Allah subhanahu wa ta'ala law sin Allah subhanahu wa ta'ala walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala
Bunal-bunal tudlong ni. Dhara'na li jahannama kathiran minal insi wal jin. Minal jinni wal ins. Bunal-bunal tudlong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiagama namuk na lawnya. Hirasuk polom sin api neraka jahannam in kama tauran deng bangsa jin iwasin bangsa manusia. Hindas yusilain. Amin mga pangatayan. Timugasna pa Allah subhanahu wa ta'ala, nagmatugasna pa Allah ta'ala na manumtumikani. Amin mga manusia, miyagad na isam in jasad nila hatugasin pangatayan nila na misan maluk. In hawakan ini rumuku iwan sumujud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahi, sablong sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga silayan may tahirasuk palom sinapinar ka jahannam. Sabla yang karena lahum qulubun la yafqahuna biha. Sila nayan long yan mga manusia taga pangatayan sa kaliri nila usalun hipagpaham sin unindakan kanila sintuan ni Rabbul Alamin. Sila nayan long yan mga manusia pia panjarian sin Allah subhanahu wa ta'ala pangatud sari nila long niya hilingi hiatud matuparakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sila nayan long yan mga manusia amin pia panjarian sin Allah subhanahu wa ta'ala tainga karena di nilai sabi pangdungog pariakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Silanan longi manusia kalanam wiya natudlo niya sila wen hayop binatang atau binatang hayop long simbasa. Bot malainkan bukun hat biya binatang hayop long sin Tagalog masahul pa mas labi pa rin ating kahalan. Mahi gam paisab kailu tabi ada kumanyo ning mga binatang hayop. Ubus man patayon sin Allah ta'ala hadlong kiamat papagkisasun innaka kamas sinyaun payatu papagkisasun magkamas ang papatayon sin Allah ang pahibalik pakarya sali biasing kain natag na mahinang lupa wir na ajab kanila. Ang paymanusia hialgaan sin Allah subhanahu wa ta'ala pia panjari iyukil sin Allah ta'ala ini sin 25 niya rengkan Adam ang pasiyapu sin Allah subhanahu wa ta'ala in Adam nabuhi ampa siya po sin Allah subhanahu wa ta'ala taikot sin Adam gimuin ka in mga panubo sin Adam dun karuh-ruhan hialgaan sin Allah ta'ala bang sa manusia sakali simulang dakan ya yung sin Allah ta'ala rasuk tala kamu parang sinapinar ka jahannam kamu nani mga manusia iban sin bangsa jin wairun kamu nangilahi Tuhan yung nagpapanjari kanyo kamu nani labi parang sinahabinatang hayop taga-akkal siya kalari usalun ni pag-akkal harakan sin Tuhan taga mata di hiatu di isa pareakan sin Allah ta'ala taga tay ngari isa ipangdungog gaunin di akan sin Allah subhanahu wa ta'ala wiya long yakkal binatang bot malingkan labi pareng binatang na long sin Allah ta'ala ulaika humul ghafilun sila na ni mga manusia lipaga wairun panghalga isindakan sin Tuhan nila Rabbul Alamin amunin pangatayan sin mga manusia pangatayan patay kafir pa Allah subhanahu wa ta'ala inhi katunya long sin ulama jinisan sin pangatayan amunin pangatayan aun ni sab kabuhi niya buhi in pangatayan sa tara sakit buhi in pangatayan sa tara sakit amunin siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala fi qulubihim marad fazadahumullahu marada long niya halong sin pangatayan sin mga manusia yan aun long niya sakit na insakit yon ang panapiyaruhun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hi Abdullah bin Ubay bin Salul al-Yahudi long sin bahasa amin panghu singkatan munafiqin na zaman pa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam gimu intawin ha mga tao Madina aun na asal iggil halom sin pangatayan niya sakit diuhunan pa sin Allah subhanahu wa ta'ala na hinang niya natud sakit mayta sabab ingkabaan niya in Nabi sallallahu alaihi wasallam siya magpalihala doon hal abay niya asupaya hinangun niya in Rasulullah kapag liki-likian iban unupen biya mga hati niya kapuhingaan hipagpuhingaan niya Rasulullah asupaya weron lumanyap weron ini lumantok bihan pag-aga maring hatuan mat mayta i-underestimate nilang simbasa
Wala nakikilain niya nabi, wala nakila kallam sin Allah Ta'ala, wala napiyagadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam maita. Sa mula-mulain siya deng ha mga panghu pagtaumasan halom sin Madinah sa kalirima tungmanin Nabi sallallahu alaihi wasallam maita liaggo sin kauman niya, iban sin tribes niya, bangsa niya. Iban sin bangsa Aus, iban sin Khazraj, iban sin kaibanan Arab halom sin Madinah. Liaggo nila yung tawyaw, liaggo nila yung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sininsiyan bukong taw Yathrib, bukong taw Madinah. Insiyan taw Makkah, bangsa Quraysh. O sinakulong dengan kauman niyo. Tapi agmaasan sin kam. Hidaypert niyo. Hipindahon niyo pag in amin pagadat niyo ka kumat to pataw yan. Biya bukon matanam kani. Yayu ayu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagdatong si Nabi sallallahu alaihi wasallam iban sin Abu Bakar mon pa Madinah magtuy niya biya lang ahlan wa sahlan bika ya Muhammad ya Nabi Allah. Lang welcome kay mo lang ya Muhammad, welcome kay mo lang ya ko Nabi sallallahu. Ta'ala lang ila baytina. Lang ri ka lang mari pabay ko. Pabay na. Di na ka lang ako ni magkuan kay mo, ako ni magbigay. Long sin Nabi. Wala na dyan nagkahinyol kanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usin kabaan niya. Sambil unta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, agun-agun niya utungon mat tu pabay niya, hasupay rito ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasari niyo na lawngin unta ko yan, sabihin siya yan nararaak sin Allah Ta'ala. Hauno-haunin kalukuan niya, doon lawngin bay ko iba sin masjid patin doon. Dari na malubos. Sabab unta. Sa habiyad to na, in kabanin unta ito min mattu pabay niya, hasupay makapaghambok na sila sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doon mayan inigil sin tauy ni halom sin pangatayan niya sakit. Wala dana ka din kabayaan niya. Damik yan ni sabin unta limuku hatan pat maluag karna hasupaya hikapatindogin masjid sin Nabi sallallahu alaihi wasallam simbay niya. Nagduruhon sakit sin daghal niya halom sin pangatayan niya. Nahinang pa'y turihunan pa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanalang sin Allah subhanahu wa ta'ala fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Habiyat tu nakiaruhunan duhun mang duhun in sakit alam sin pangatayan sin tau munafiq yaun duhun mang duhun isab in pagpaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala in sin ayat niya hasupaya kawisahan kasakitan in tau yaun. Amin di mga hari Rasulullah ri day sa hati niya mangdili halqa Nabi sallallahu alaihi wasallam iban di yaun hati niya magaddat Nabi sallallahu alaihi wasallam ampana pialasa sin Allah subhanahu wa ta'ala in tau qauban sin tau yaun madtu pa Rasulullah magduruhun ni sakit alam si pangatayan niya. Sambilin hinang niriman siya makapahuli habiyad to. Magda siya bisyara madtu pa Makkah pa Quraysh. Baitaan ni Muhammad ito na isab naglumo, nagbeini alam sin kauman ko, beni. Ibaitaan ni katad. Sakit alam sin pangatayan. Amoy ni pangatayan sin mga tao munafik. Amoy ni pangatayan sin mga tao munafik. Na, habiyay ni kahalan, long sin ulama, in pangatayan bihaini ni kakitaan mulong niya, dahil mga alamat sin sakit niya, amin sakit, sin pangatayan ini, misan siya buhi sa aun sakit niya, long sin ulama, in sakit, halom sin pangatayan sin taubihan, mula-mula. Mahal ga kaniya long yen dunya rin sin akhirat. Long sin ulama, in alamat sin taubuhi in pangatayan niya, sakalit tagasakit in alamat sin sakit aun halom sin pangatayan niyan kakitan panagnaan long niya itharud dunya al akhirah amin palabihun niya in pagdunya rin sin pag-akhirat niya palabihun nin pagdunya rin sin pag-akhirat niya bukunin maksud bang kau mag-usaha mag-arta magkarayahan milyonaryo in pialabi mo nin pagdunya rin sin pag-akhirat la in kabayan sin Islam sin agama in muslim dayahan bang mayan in pagdaya sin kita niu katan iba sin nagulin pangarta biyon halimaniya indi ni sab kalupahan Tuhan niya iba sin kawajiban niya halom sin arta niya subay niya hibukit in malummi
iban hitutuk balin patut tutuk balan, iban sin uyum katawan niya papagkahin niya, biya sin nagjatu, ha Abu Bakar Siddiq, taudayahan sa inpangarta katan yula sa agama Islam. Bukun mahal ka kanin magtipon, sin unin makasilaw ring naman, habulawan intan, iban sin kumala, iban sin nagkahinang napilak, amin natundahon niya palam sin pakuburan. Abu Bakar Siddiq, sambil nagjato, amin piyagbi niya atau bini niya sin artan in hambuk sahabat, bibin sana sin mga taong Quraish karna insiyayaun hati niya, wairun kapus paiddahan karna banyaka, bini sin Abu Bakar Siddiq, hi Bilal ibn Rabah, sin arta sin Abu Bakar daing habulsani. Parakala pagdaya, di siya mahinang amin sakit hikasala sin pag-agama sin kita. Bangoy sab kitaon pila na rin ang mga taudayahan, nakapatindog kailo business marayaw, iban sin mga building niya, iban sin sasakatan dagat, iban sin sasakatan ginlupaan, sa wala na lupa nag-agama pa Allah subhanahu wa ta'ala. Gaman kaya kusog sin pag-agama niya, pangarta niya, bihainin kabal sin agama Islam. Sabang pialabay sin tauyaon in pagdunya niya, nalukmus sin pag-arta way na nakatunga, nabiya siya sin pag-arta sin Fir'aun, la'natullah alayh. Fir'aun dahil nga sab siya nagparinta ha Egypt ha zaman sin Musa, arta bukun sakad sambil in kukulangan, makakulang na hapangarta nila rin mga bulawan, iban sin katan, iban sin kawasan niya, kusog ni rin nga sundalo niya, miabot pa darajat naggulal Tuhan. Ahari na mabaya patumtuman sin Musa alaihi salam. Nalumus sa pangarta, liumus da siya sin Allah ta'ala, sin tubig sin Allah ta'ala. Bang mahal ka na hamano sin pagdunya, bukong maksud pag-arta, pagdunya, lamu din pag-arta, bang ingkaunang sintaw yan di na makatungat, makatumtum Allah ro na pag-arta ni. Sa parakala, uno-uno katan pagdunya, nalumus sin pagdunya, mahal kain pagdunya, niring sin pag-akhirat, nirin na makasujud pa Allah subhanahu wa ta'ala, lang mo intao yan, aun sakit halam sin pangatayan niya. Hikaruan niya sakit halam sin pangatayan niya, aun kahanggaw iban sin kabuga, iban sin kapaki, pamagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Makayan malaas na ako, di na ako tupon magsambayang, masipog ako, makuha ako. La. In Allah subhanahu wa ta'ala, masi ukab in lawang pagtawat, sa hinggari parumatong in dua kiamat. Uno dua kiamat. Namin kiamat siwi kamatay, iban sin kiamat dakula adlong kiamat. Ikatunya, tagasakit halam sin pangatayan sinamukmano siya yan bang apabila in pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala magaan na kaniya, amin maluhay niya na yaun hati niya kaunun iban sin hinangun in pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, laung mintawin aun sakit halam sin pangatayan niya. Hika upat niya kakitaan mulong sin ulama, doon hamano siya yan in katugas sin pangatayan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil aundeng ha mga mano si pagkasakupan sin kami, wallahi biya sin magpakakita lutaw bang makita masjid, tumangkis tudeng ha masjid biyan atas lumagdan, amin bang man di siya kakitaan sin mga tao kumuha deng ha masjid atau amin nag-standby ha masjid, biya kaki mapaki bang amin pagkita biyan sari bang makarungog bang sung harap niya lumabay hakid sin masjid nakarungog bang, mabiya sinamin mag-us-us biya sinamin aun nalawa kanila lawag biha. Mayta sabsin matugas nin pangatayan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Qaswatul qalb. Mapaki, mabuga, mahanggaw, magtawbat pa Allah ta'ala. Mahanggaw biya sinamin Allah subhanahu wa ta'ala patut kabugaan sa abukon in pagmabuga sin kita pa Allah ta'ala biya sin buga mo ring halayo ni masin lutaw.
In pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala ang panakaw sumuok kani magpatikupo. In pagmabuga sin kita ni bang kumabuga ding haununo kabubugaan hasaitan iban sin longta hayop amin mangungutkot ini kau lumayo lumapok dumagan ding kanila. In Allah subhanahu wa ta'ala subay kau mag-us-us lumapog dumagan madtu kaniya magpatikupo sumujud mga taubat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya lumunok in pangatayan sin kita niyo. Iban sin lumunok in pangatayan sin kita niyo magtumtum magzikir. Pa Allah subhanahu wa ta'ala karna hikahayang. Iban hikasan ng sin pangatayan. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bidhikrillahi tatmainnul qulub. Bunnal katud. Laung sin Allah ta'ala bukun kalong niya. In pagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan hikasan ng hikahanong sin pangatayan sin kita niyo. Bunnal ya Rab. In pagtumtum na mo kay mo, iban sin pagdikir na mo kay mo, ha mga kangan-nganan mo, iban sin pagtasbih kay mo, in ini hikalunok sin pangaten na mo timutukas, in ini hikatu sin amin luha amatay na mo, karna in mata na mo, di akong tanto pag magpakaluha, bang amin magtumtum kay mo, iban sin pangaten na mo, agon di isab siya, magkajugjug bang magkasabutingan mo, ya Allah, ingan mo bang namo sabuton bang namo kau, hati na tumtuman iban ini hati ni magzikir kami kaymo inut malawa in uno na nakararagan ha pangatayan namo biya sinda gan bugat batu iban inut isab humayang impag napas namo karna timutumtum kami kaymo di na kami magpahawa sin hilalaw ngan bangman murah-murahan in kaptangan sin kami at hikalungok sin pangatayan sin ako labi-labi magot pa mga kamaasan kalasahan iban sin hisyupin nagdurungdung deng naman halam sin Pilipin iban pagwa niya in kami mamay na lapal kasilasa iban in kami ipasampay in lapal kasilasa pakataw tayo mong huran kalasahan halapal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dua kanikatan dito na hawa sin Philippines hari namo na mata kita kiin hula pahula damikyan ninyari halawm sin Philippines ini kataw tayo mong huran kabagayan kalasahan di murungdung harum ini iban sin pamilya sin kami salam dua kaniukatan iban sin kamaasan sin kami mulia lari di kutud kalupahan magkasabutin mas kukarasan na nabaliwasan insyaallah pangman kamu murah-murahan iban hisupen di murungdung deng mga masuk papangatan sin kami haunu pinaybayan kalasahan sin kami in mga ini bangsa muslimin di murungdung sin program sin Nidaul Islam pangman murah-murahan humayang suman ng ipangatayin sin kamukatan kana sabot na tukalam sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qulu ma sami'tum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.